Vindani kamba ya sikivathukanio kaunti ya Mombasa sithitwe sisukumia kutambulika ni serikali ya kaunti na kuteta itina wa gavana Abdul Swamad Sharif Nassir kulea kusakua amomo kuma mbaye ni inzamani yake ama minister yumbaye ya mukamba kaunti ni yonekete tena umwe wala mulengo mukuetakana wikwata bau Nassir usakwanini wangili miongola mwonza na ange maiwetakana no watongo Asia wata umwe ni tina wa imwe sia ndongo kuma mbaye ni no kona ni akulea kwa ni wako ni tambia ya gavana Nassir kumabathula ona itina woko itikela na usakwani ni wangili miongole na ile na angi koneka maimo tete ya Nassir na kwa asia makamu kwa tamba usakwani ni ukite. Angela Itino wa mwaniko uwithitwe yoneka kwimba ya mukamba va kaunti ya Mombasa yuamo mateti enendi na mawakili kuma mbaye ni mawetakana mwaniko unovikia kumanenga vinya atongo ikumatumia nai vala imama kule kwithwa me mwamba ni kana kuanisya agenda sio ni makosa sana kweli Abdul Swamad kwa dhani nimewania na kamba vile akunengwe msionenga ne mthemba CS memba vile hizi ba county egete makosa sana kulo kweli, lakini for now let's forget about it. Let's forget about it. Nundwa wachunguza sana ba county ma MCs ndio madha makunengwa nafasi ya slot makwete na kuka kuvika yundi kuona undu gavana usiaitie mbaye ya mukamba kila kiende ni kutumia otumundu tutiti paana bahe tuende kuvuni hapo katika uvisusu wa gavana nikanaweze kwithiwa nitwa mobilize mukamba olongi wa kawaida nikana mukamba one tokutambulikana katika county indi mukamba ndo tambulika katika county ni makwetakana vinya umethitwe maitumia kuete mwaniko waletethi wa witumika kuikithia kana mbai ni yakwatamenya ya kiutongo kuma kula kwima MCA ni kana kuvingu ya mwanya enenthi ala angi twelite kumana ethi watu aingi andu mekwo ala meta wa matapeli kana mabroka makwanya mbai nikanawise kwithiwa mbai suni ethiwa itena vina nitalite kumana kana yiritalite kuungana na tiliana na mabroka ala meta wa ma-professional brokers tuliane namo nikanawise kwithiwa nitethwa twikindu kimwe tambai ya mukamba nikanawise tiambo kaika kwa urahisi andu ala atongo ima ukamba kana ekalima ukamba meba ala tukuna biashara Mombasa na alama utumika na ini county kuonania tatu ya wakilishe bau twisi neza ni tuone tunundu tuina kwata slot ya minister katika county na ti yaki na ti sawa nundu ta stakeholders na tandu aingi katika county ni undu wa kumakia muno ethia ni tutonya kwithia na ministers katika county na kwithia we minister mukamba na ukwithia twina atongo imambai na kunima biashara makwenda utumika na iki siasa ni makwetakana yumba na ile ni namba ili kwa wingi wako ni makura va kaunti ya Mombasa ithitwe itwe tina kukosa imwe sia ivila ni kumana na kwithwa na mwaniko vala yu maumia witano kwimba kwa muka kuma tooni kunena na wasia umwe kana maike kutiwa itina maundoni meokonia utongoi lele muno 2027 twina mubango wa kutongwe sianzi yonze tunengane president katika Kenya as a country na nomba kaithu ya tawa level kula twi ta stakeholders ma community nomba kana itu twithe tukwatanite moko we undu tukatongwezia Kenya ethi ithu mbene tuyambo kwata na moko na tukegwa na tukethe twina musimamo as a community kamba na amuke na mkwakisha ni mwalika kwa mwachagua MCs bachangamwe vilivyo mwina uwezo wa kuike MC ya 5 oibe MC unomwe ikutweke kulalamika mana kidogo na ndio inakuwa dhukuma kwa sana maitu nithitu taachagua MCs let's wake up. Ngilivoti ya vilingi wa mauvo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose.